Haki baterai sitom baterai minot baterai ye kono kono kakam kapakinang baterai kumban siong baterai hala kakam lajong ka kentin kaboong kajing kerdu kam syam ladon haki bat kam syam larung namar kajing trai ke bapenyo ya kabam kadi bat ke bapenla ya ki ban kersian ya kajing don kam katahi kadi ke kam jongki ya kane lala aban sakhi hagane kasngi kabang ilayo ban lejungo ya kawai galong kemi ka baterai kam lajong bat yang hala kajing la lajong dak basyana ya kajing bam jengdi syanahi lane ka blojokot haka ketin nong wai kum ka food processing unit ya kene ka karkanarit labu haying sa jongki kabadan ha saulum ha senda ajong kepung yam hariboh distrik kabadang hap hapo ka sning sianar di blok haba yekran bat ite ilong kemi iblatip kerteng kumikong rina nongrum ilai thu ba kejing sedang jong kene kejing tre jong i ban penmi ye kini kejing sina kede da kejing sedang jong i bandon ha ki self help group rengkat bat ki para long kemi na kete kesenong saulum kabaya kete ke self help group latip kerteng kum ka poliu self help group kabalong ru hapo kajingas no bat kanang yaisan village organization ha kasyonong saulum haba yekren badikong rina ilong bawat la kene ka unit kade ke belak pelilat pelilanti lemba kajing don jong i ha ka self help group henry kajing treipan itrei marway rengkat bat lau baik la neulok jong i bat ki bahayeng hasem jong i bat tang tengkat la no e bagi parlok SSG la ne ki dikot jong SSG ke baidon kiwan ban yarap ya i hakaban kong hite ngale syatan ki asar kan di nama bang la yo training na naban te kini ki one teachers te ngale hadin nama balai bang ada sudah yo training na syati sepo border area jongka directorate mah ha poren jang yo kata ka directorate na ko se mo kadon beto kumpa wai kum asar mo ki asar te platin ki asar tur ki asar so ki asar songken gitu ngala lelut te kiwan ru kini kiwan soyong kiwan so persyong kiwan so tun wan so apel so brit barpat using jarannya la le te ukan di ngalale ukan di kendi so turun ru ngalale uso kan por ru ngalale nata uso meleng nata bat using te kini ki powder pat ngale kini ki so marit ki samken dung mah nata bat usen dry bat using ya kene ke karkanarit latip kerteng kum ka Mewan Food Processing of Poliu SSG hakabaya ketika kerteng Mewan la shim na ka kerteng jong ikun jong i ibadan hapedeng jong ka jing bombiang kamet kapat kum baya long lang ki ki para khana namar imla abaniat bha wat aba iladap la prasnem karta masukwa ban batai kindiat siapang ka produk jonga ka de ka Mewan Food Processing itai Mewan Food Processing ide iwe ikun ibadan disability mah ikun jonga ide disability te ibom la ban yat bahar imla ban kren bahar imla long ila prasnem menta tambah long impat la te ban yat te kane ka kerteng kade ka Mewan Food Processing kade ka balaki bah long ngadu bang apli ya kane kamot ba long ngimda kamdei ra ka baong ba kade ka ba kabom yat mo kade ka ba long kayat ken kapau ken kami kloy ken chakmat mo la long daka jing tre sitom jong i ila yoru ban priang nya ka Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises lane ka PMFME na ka banta ban syana ya ka ying ban penlong kum ka karkhana ila ongru bahaki por ki bakam manswa im jude ibriu ibaya itu ithau ya kibriu henry ka jing don jong i ha ka self help group ka pensilur ya i ban le ya shibun ki kam nadu ka jing kren bat ki para briu ki bai dei kam bat bantre ki kam ki bai dei bat ki officer shushu ilai tu ru bagane ka kam kala kersan bah ya i bat kum juru ya ka ying ka sem jong i bat ka baman ka sngi kila shutrei bet da kane ka kam na ka banta ban kersan ya ka jing don kam baro jing sedang jangai kane ka kam kade lengba ka bio mo katentip syani ki grup ba ni don haka baka don ka training mo jang ka food processing ha ko bio dengan le ka training ha bio kade ka basi post ki dengan tu andal ada pa training kajing ai training kita ki bawan na po naban nang tupat ngelasang bantrei suki kinjat kat bang adon lat hadin nang tupat ngasmo bakane ka kam jonga bang kaya syahmat dengan ambat seng hap simram mo na bio asim ram nabi long bang apli ya kan ka unit long bang penhe ya ka long kijing lut na so ki bilor di level ki wat kata ka jik simram jonga long ngampat yo long bangan le ya ki level ki babiang ngadang pale yo saibar te kat haduk menta dangkat no ngadang yo ki level ki babiang te ngalapli ya kan ya ka kadoi tarik 2 April
ya kan ka unit jong ni leng ba ka jing gan lang jong ni sa video bat kini ki sa na blog mo PCC video ba yo di dan lang bat ni ya ka jing tray ru mo la long no kumta ha kapor bangi yo order long ka kam kabun ngai long kumta ka jing support yang la long ki babun mo kum ilok to nga ta kum kini ki marjan ma par long tenteng ki wani rap ki bahayeng basan to la dangal abun order to long ki lawan yarap tenteng ki lawan sambin te ka ba long ka jing klan ka ba support kai la dei ilok to nga namar ka leng ba to ni ta ngam long briu kum ne la long ta te ka jing de training ngalai manga kat bakal training ka banga ngayo ngawan ai hai te ka jing yarap to ilong kala long to ka poi put bahadu kat ni bangalong bangan hap dai cita si podol hidu dei lang ba ka jing yarap to i o ya ka jing sisya mo nga ngade ka briu ka ba long kibun kita lan na long kumta mo pet ha kapor ka bangam pat dang ngani ka kam ngathan jing than to ngathan ki shol ngathan bun jat ki jan kulung e to ngathan tengah thong ki sinteu nga long kumta ngatre ki kam tementa na du bangala stang kani ka kam te sinteu sati long ngam ju poi pet shu la teng la long kumba u nyut lak fat bawan terput na yang atang balong ngam poi ka terput kata ka jing bun kam jonga kala long hateng mo kala long ba banyak keren beri rum dan porsio banda songkai perlok ngam dan porsio teng ngala su mare te nalor kata ru hapo ka bio long abat ya kata kakam bang ade ka fisi ka bang hap dit ai training sabar gitu no te tentang ngala su yarap ya ilok jonga men ngapen te kakam ka basahi men si ka de jong ilok jong kajing sutana te kala long ka bapalat mo namar bale kajing yo nong rungadon te sakaweru kumba isa na po vlog long kila le bah sisya mo kung video long ila pelat long ila ailat yang abangan le siya delhi mo kari ka bangam jupoy perkat bangangan poy lane bangan le long tata na blog pat pijet pat ken long kumta nalor kata mde bangayo le tanga marway long ala yo le lang bat ilok tanga kumta te ha kakam hi kapaw na bentajong ite long nastanat palat ken long bang tengam po ay bakani kakam du no lalong kumta te dahan ni hasnong tang subu tang highway jaka long tang highway dukan ken hasnong te kata kade hang te badai wholesale bet lima ken ka dukan he ngabu tang ta te kum tula dadon bakwa kum to kum na blok ru kisai kwa em te ila supun yang da suang penbiang ni isa walama sa sintia na isa pendi long sa pendang te telan ba ka jingirap tang ilong long bun kam no te long namat bale ki order pet ko nga sim tang long gila hap ai em yang ala long bang la kha arsen mo kajing kha jong email i la kha la pensan na paskul te tambalong kata kajing le school jong long ngam sutnat te long tang kato ga ni ngala pep no ka school te long ila kha ha kata long ila don hata kajing duk mo la long kumta long ngam tip long ngam da let ngam da wan ngam da syang ngam da yu te asyam bet hayeng ngam ju tip ba ngan kren kum no berkihe kihan teng bawat bandet habang ru ngating pan ya kren rong ngating de siu bilat ngating nama dole ngahap ya kren baki tuki ofisa tu te tat ndangal arung haka SSG te ka SSG kala khar sin yang ala long ta te kajing long ka kanam paro hi kan ni saka SSG nama ba kala ya lam lenti yang akat ni kabriu ka bong cukran briu mentang astang kren briu pekum ka bio kala ai kam kala bah kam yang long bangan bade kam ka bio long kala anak penisiluran yang te kum na blog ru kum video kum bisa walam long no kila ai kila bah ka kam kum sisi badai pet yang mo isa brandan badai pet yang ala long ila syania ata kikam kibabun jat mo kikam kibang hap ai training siya ba naka group jeni la long no kum ni namar ba kidon kibadon kunrip kidon kibaduk ki hap litre le kita la long kum ta te ha kapor bangya don kam untuk kumba suku kumbang apli ya ka unit ngala don kam ngala sulong order bet ya ka group mo sawan hayim jonga wan yarap kam tam ta long loy banwan te dang adon bun packing ai tentu ngala supat ya ki tambalong mentapat ka khat ka de ha kapor exam pun long kimla banwan yarap mo ka for exam te baro hi long ki pun ka ya kata te ngan ong kum no mo kajing kwa jonga hi te kajing lalong no ka nilara ke mo lalong nilara hi ya kanam jong kanang yasan bio bat ba grup volume mo nilara hi te tengkat long ibahayeng bahasem kumju kinong som sinong rumo kila support ha long kunta dan ba jong kilong kila long kumba kila advertise mo sabar ba
kadon kata ka unit processing hanya ki beri kum ki basa syambir long kila ayara punta ki badon engineer dai syam sisi kila ayara pada ki mas sisi untuk ki baterai hanya paru kila ayara para hanya pa kata pawai te ngan ong mo namar ba ki babun hi lada ong form group ki syad ong bedba ni ka group ka pen bun kam mo lada ong to minya le da ka group jam ta ki ong ni ka pen bun kam mo kan group de hakajing pagkadunga ka group kani ka way pika baplilat ni lentimo yang ni kibakdam kam penjam nalor bang ibit nalor bang imdan kam penjam nalong utate de ladang idon haka group kamot ngila ban yo bunjan ladangin sibu ladangin ngimtre ya ka bangin training e ladang batang ya ka kam na ko bioru kala ya lami ni syakmat em bangin ai training untuk long bangin tre ya ka kam kumbar la bentana blok de dat rate long dar deki bas ma das ting deki layu I kan uksa yang long ngakwa ba maki rukin but em ya kata namar pa balay long kila tip bah ki briwa sinong banga ngade ka briwa ba kum no kila yu I bah bang ngamde ka briwa ka banang bastat ngamde ka briwa yo spa yo ko ka ba buntin ka ba ka ba paria parai ngamde tang balong mental leng ba ka jingdom jong ha ka grup pat kala ya lam denti yang ka ba adu banga ka ken ka tli long ngala aslo de hakakam ka jam long kala kamwan sakmat la long kumta ken sakata ka jingnang jinstar le nga ka bomnang bomstat tang ba ha ka jing bomban sai shu la da ki kran parang ru ngim ban sai ni ha pala la pala namar balai ba kaskul kam le kum ngim kran parang ka tai ka ta mat te la da ngin net ba kata ka jing bi jongi kan long kan pan sabi pe jangi hajin ka long kam yu kan ini di bat pensulur long ki bala yo I ki bala tip ki yang te long kin bot pe punta kan nang ba kala wai jo ki ru kan biang ini shubu ya kran daus in mo namar ba mensuang atau ngarap tang balong nadu bangas tang tray kini tang tung syuri te kidon ki bahayeng bahasan ki ba mudris ing lane ki balak long sing atis ing tu kila syukun yang agi yang kadang kam sing yang tela dang sodon kam tu ngala sim bet naki te hoat ni kapisar ke dei ka way mo ka ba pen jenjar ing ki brio tang balong pomta kidon ki baong bato ai swa kandiat sa siu hadin mo te kidon pat ki baong to sim sa ai pomta te ka babun sin ni jalong ka bangat hit be gumtu ken long kidon kiba hayin kiba sa ti shakilan mau lendap do kiba long kia rebon house ing te kitu kis ing lingkon ang kai to long kila su ai tat no to ruben te kiso te kidon kiba dan tendai sa to ngala sim ting teng sim wai teng la te kilo tak syute ba kidon so to ngala syute Ilai tu ru ba insa yo ru ban le yashim penta syak Indian International Trade Fair kaban salong hanong ba Delhi bat kin sami nang nena jela ban le syak te ka yo pen inam ha ka khatwe terik kunai wing arajar ar puar ila bu ru ya kejingin tu syabaro ki long kemi bat kum juru ya ki samla kente bat cenrang ki bom don kam don jam ban shim ya kenek duksa jongi namar ka penim ya ka long ying long sem bat im kan mau syu ya kata kejing kerdu kam ha batre shitom tentang banyak ini hok Yang dia.